ifatwa rya Rurangirwa Wilson uzwi nka Sarongo afashwe akurikira abandi, hariho Ngirinshuti Ezekiel nawe uzwi ku izina rya Mpano y'Imana, nawe nanone yafashwe akurikira uwitwa Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku Mavuta. Uyu nawe yafashwe akurikira uwitwa Bishop Harerimana Jean Bosco n'abandi babanje. Aba bose rero bakurikiranwe ku byaha bitandukanye, ariko bose bakaba bafite icyita rusange rwo kwifashisha imbuga nkoranyambaga bakora ibyaha cyangwa bamamaza ibikorwa bakora bigize ibyaha. Uyu Sarongo yafashwe tariki ya 31 Ukwakira uyu mwaka wa 2024, ikaba yaramufashe akurikiranwe ibyaha bitandatu. Icyaha cya mbere akurikiranwe kwihesha ikintu cy'uko yakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano, kwitirira urwego rw'umwuga, iyezandonke, ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Ibi ni ibyaha yagiye akora mu bihe bitandukanye, yafashwe bishingiye ku iperereza rye rimaze iminsi rimukorwaho, bishingiye ku birego twagiye twakira, aho hari abantu batandukanye benshi bagiye bavuga ko uyu Sarongo ababwira ko abaha amafaranga akabagaruriza ibyibwe. Avuga ko akoresha imbaraga zidasanzwe, akita umuvuzi gakondo w'umupfumu, akavuga ko izo mbaraga akoresha zidasanzwe zifite ubushobozi bwo kuba yagaruza ibyibwe cyangwa se kuvura inyatsi, gutanga ubukire n'ibindi. Ibi byose rero hari abo bagiye bamuha amafaranga, yabijeje ko bagaruriza ibintu byibwe ntabigaruze, hanyuma basakuza akabasubiza amafaranga. Ariko iki gihe iperereza ryamukozweho ryagaragaje ko ubu buryo akoresha ari uburyo bwo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya.